none technology muri ibyo mu bijyanye mu bya gisirikare wenda tuvuge uyu munsi Amerika n'Uburusiya birwanye Amerika n'Uburusiya rero uyu munsi birwanye Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurasa muri Amerika ubundi abantu benshi nicyo kintu bibaza Uburusiya buriya bufite ubushobozi bwo kurasa muri Amerika mbere y'igihumbi 1961 umutaka bavuga se nuko umutaka rega n'Abarusiya barufite n'ibintu Israel yo ntifite uburyo bwo kwirinda umutaka bavuga se zira patriote bari kurasira muri Ukraine voilà n'ubwirinzi bwa misile bashyira mu kirere n'ibyuma bazamura hejuru ha mu kirere noneho cyo ubushobozi bwacyo nubuhe no kudetekta misile ikiva hakurya iyo zikayibona hakiri kare birabaho ngo kirayisama ntago kisama kirayirasa ahubwo igashwanyukira iyo ngiyo hejuru hakabanuka amadebe ngo abantu babyumve neza kirayibona kigakora calcule none kikayohereza indi kikayirasira mu kirere nubwo bwirinzi bose rero barabufite ndetse Abarusiya bafite buri hejuru cyane gereranyije rwose n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikibazo gihari gusa nuko Abarusiya bo bari ahantu habi batuye ahantu habi nuko tutabona nk'ikarita y'Uburayi ngo tubyerekane neza ariko abantu wenda nk'umutwe ushobora kugira nk'ikarita y'Uburayi hano barimo kuyibona hano wenda natwe twakoresha telefone tukayireba. Yes sorry ikarita y'Uburayi igabanya ibice igabanya Uburusiya bugabana n'ibice byo mu majyaruguru y'Uburayi birazira Scandinavie arumva izo za Norvege za Denmark Uburusiya bukata hariya bukamanuka ubwo bugafata kuri Belarus bukamanuka kuri Ukraine na hehe hose. Icyo gice cyo haruguru rero mvuze ni igice kinini cyane kandi kirimo ibihugu byo muri OTAN cyegera ibihugu byo muri OTAN. Yego ahandi hantu Uburusiya bukata ni ku mazi y'inyanja ya Atlantika hirya ubwo nanone ubitse ugafata nk'umumbu ukawukaraga ariko buriya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ifite base militaire nyinshi mu mazi harimo nayo ngahe begereye Ubushinwa begereye Uburusiya bazengurutse bese Putin yigeze kuvuga ati wowe shyira agatoki ku ikarita y'isi aho ushaka hose urasanga base y'abasirikare. Voilà noneho rero ibyo bituma Uburusiya busa n'ubwicaye nabi cyangwa n'ubuteye nabi cyangwa n'uburi ahantu habi kubera ko babuzengurutse kera. Naho ubundi ibijyanye no kwirwanaho ibyo tuvuga byo gutera nabi ubwo ni situation géographique ariko ibindi bijyanye n'ubushobozi kwirwanaho kurasa kugira gute Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurasa muri Amerika mbere y'igihumbi 1961 crise domicile de Cuba abantu benshi barayizi ariko icyo gihe nuko abanyamerika bari baziterewe nabo bazijyanye muri Cuba ntago ari kuba baraziterewe bazijyanye muri Cuba kuzijyana muri Cuba byari bivuze kuko ibintu birasa bino bya intercontinental ballistic missiles abantu bakoresha barasa bambukiranya imigabane Uburusiya bufite kuva icyo gihe yes ni bya kera icyo hari abari bakoze kwari ukwerekana yuko intambara yaba bakoresheje umuturanyi wabo gubikira muri Cuba byari bifite ikintu bivuze kuko buriya kuvuga ngo n'icyo gihe bari bafite ubushobozi bwo kuba barasa muri Amerika baturutse mu Burusiya kiragiye bw'iyo mpamvu babitwaye muri Cuba wibuke harashize imyaka 2 niba atari Castro agiye ku butegetsi ariko hari n'ikindi kintu nibutse wa mugani uruvuze ikintu cyanyacyo hari n'ikindi kintu kiyongeraho nk'icyo ibyo bavugaga none hari ikindi kintu nari ntekereje urumva niba ushyize misile muri Cuba kurasa muri Amerika time iriyongera ni ukuvuga ngo traje umwanya iyo misile mara igenda ijya muri Amerika uragabanuka ni ukuvuga ngo niba wayigombye kwirasa mu minota nka 15 urayirasa nko mu minota 3 cyangwa runaka noneho bitume na wa mwanya wo kwitegura gukora ya makarikire kugira ngo bakore ama interception yabo bita bigorana. Yes numva ariho bibera menace ikomeye niho bibera menace ariko ikindi nuko urumva kiriya gihe bari babizi ko umwanzi nyina rirasha ariko ntabwo Amerika yari iteze ko mu marembo yayo haboneka undi mwanzi nukongera mu buryo buri bwa attaque kugira ngo bigore umudefenseur kongera kwidefanda. Ikindi nanone buriya twibuke
hari harimo no kuguma guproteja Castro ko Castro yari afite yari yarangije kugaragaza gahunda ye agenda ye yuko atazigera akorana n'abanyamerika nubwo bwose bamufashe kugera ku butegetsi kujyana yo bizira misile ko ari gukonfirima 100% jewe sinzakorana namwe ndetse ndabarwanya mu buryo bukomeye cyane. Noneho wenda tuvaho ngaho urumva iyo ni technology bagezeho muri za 60 urukubyumva no kuvuga ngo niwo mutaka w'abanyamerika bavuga arizo ziriya za anti-missile baba bafite bazubatse technology yazo igendanye byibura bibyumvikane niyo technology yo muri za 60 buri bwoko bw'ama missiles bubatse bahita bubaka n'ibiyatangira bijyanye n'izo akantu nari ndimo kuganaho uyu munsi hari misile nabonye Putin ayivugaho no muri Ukraine yarakoreshejwe hari na intercontinental ballistic hari yayo harimo za satani kabiri n'iki urumva cyane ariko kuri kinjal ni technology bivugwa ko kugeza uyu munsi umunyamerika bimugoye kuba yayigeraho haba mu kuba yayitunga cyangwa se no kuba yagira technology yo kuyihagarika. Urumva imwe twavugaga nabyumvise mu kiganiro cyawe yego imwe twavugaga nka kinjal ni bisasu Uburusiya bukoze vuba hangaha muri iyi minsi ishize Uburusiya bwariteguye peko bugomba guhura n'intambara bakoze technology zihambaye bazikora mu ibanga kandi bihuse cyane bundi buri Abarusiya kuva kera bazwiho mu bintu by'intwaro barabizwiho kuva kera cyane buriya ikintu kibigaragaza nuko bano mbunda abantu bita ngo Kalashnikov ni genre y'imbunda nyinshi zakozwe n'uruganda rwa Karachi ura mugabo ariko tuvuge iyi AK47 niyo yamamaye cyane bura nta mbunda mu isi yarashijwe nka AK47 niyo ya mbere niyo yisha abantu benshi abantu AK47 yishe barutabishwe n'intambara kabiri y'isi yose. Oya yego intambara kabiri y'isi yose intambara kabiri y'isi yose ntiyapfuyemo abantu barenga miliyoni 100 no kuvuga igihe kuko nubundi muri cyo gihe intambara kabiri y'isi yose iyo AK47 uvuga yaricaga yari iri mu kazi yaje mu ntambara kabiri y'isi yose yego yaje mu ntambara kabiri y'isi yose ikora ku kazi gakomeye gutyo irakomeza mu ntambara y'ubutita nibwo yakoze akazi hirya no hino ku isi muri Afrika ishyamba imitwe iterabwoba ibihugu ibiki irambunda niyo yambere yisha abantu benshi so Uburusiya rero buzwiho kwihuta cyane mu bijyanye no gukora imbunda n'intwaro ku buryo nka biriya bisasu abanyamerika bari babizi ko hari ibisasu nka biriya biri kuba develope mu Burusiya ariko ntabwo bari bafite mu by'ukuri uburyo bwo guhita bihuta ngo nabo bakore ama interception nk'uko cyangwa ibintu bizihagarika nk'uko yihutaga mu gukora biriya bisasu. None ni ukuvuga ngo aho ngaho ni ukuvuga ngo Umurusiya ari hejuru y'Umunyamerika. Of course Umurusiya ku ntwaro zimwe na zimwe cyangwa nyinshi iyo tuvuga intwaro rero hano ngo niba Umurusiya afite misile Umunyamerika adashobora guhagarika na anti-missile bo bakangishaga zikomeye cyane twarabibonye muri Ukraine Abarusiya bari kuzirasa bapfa kudetectinga ahantu iri iyo bayohereje kinjari ntabwo bashobora kuyihagarika ariko bagomba kuyisenya. Icyo umuntu yakwibaza Amerika ihagaze he uyu munsi barwanye ni ukuvuga ngo iri mu kibazo bikomeye cyane NATO iri mu bibazo bikomeye. Okay reka duse nka kubera ko impamvu ndi kubaza cyane hano hanze aba ibintu bya manipulation byumva abantu ntabwo babona amakuru ko bakombye kuyabona. Hari na benshi iyo ukurikiye hari utamva ngo Uburusiya ngo buri gutsindwa muri Ukraine kubyumva hari na benshi babizi gutyo mu gihe muri technology y'urugamba uyu munsi ibihugu bikomeye birwanye byumvikana ko Umurusiya ari avance. Reka tubanze tuvuga aka kantu biriya bintu turi kubona muri Ukraine ntago ari intambara ni ibitero okay ibitero n'ubundi bigirwa n'intambara mu gitero bakora intambara ariko ntago iraba intambara y'urwego rwa leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya ni intambara nto cyane ntago iraba urwego rw'intambara yahuza super puissance zo muri OTAN n'igihugu nk'Uburusiya ntago iragera kuri urwo rwego. Abantu bashatse bakunda amahoro basenga kugira ngo ibyo bintu ntibibe ibitero bigume byimerere nka kuriya kuko igihe ibyo bintu tuvuga
byava muri ibi bitero bikavuga ngo ni intambara tukabona ibindi bitandukanye mbese ni nightmare ni inzozi mbi kuri twebwe impamvu nta yindi yego Putin baramubajije ngo Uburusiya na Amerika barwanye ninde watsinda intambara aravuga ati nta numwe ntawe yes ntawe rwose impamvu ntawe urayizi cyo Putin yaminingaga n'abanyamerika bazi neza nuko bari abantu barwana twibuke nibo ba mbere bafite intwaro nyinshi kirimbuzi ku isi Russia yo ubwayo ifite intwaro ziruta izo OTAN yose ifite kirimbuzi yego mu minsi yashize nahoze mbona yuko ubundi buri Russia ifite intwaro kirimbuzi iyo bavuga intwaro kirimbuzi ni iriya mitwe y'ibisasu cyangwa ama warheads Uburusiya bufite nizo bambika misile ikakigurutse ari ama warheads Uburusiya bufite ibihumbi 5 biri inactivity byiteguye kujya ku kazi ibyo ngibyo bishinze ku mato bishinze mu ntuza mu masiro bubatse mu Burusiya mu butaka hari n'ibyapakirwa indege bikajyanwa mu kirere ahantu hose birahari ibyo bintu Amerika nayo ifite nkabyo nabyo bigiye biri ahandi hirya no hino gusa Uburusiya bufite byinshi ko warheads za leta z'ubumwe za Amerika ziri munsi nk'ibihumbi 300 ariko ibyo ni biri inactivity hari ibindi bisinziriye n'ibitararangiza kubakwa n'ibindi bishaje bishobora gusenywa ni byinshi ibaze rero iyo ntambara ibaye umunsi Barusiya barakubwira ngo intwaro turi gukoresha intwaro bo bari gukoresha muri Ukraine nta ntwaro nimwe imodoka y'intambara cyangwa se imbunda cyangwa ibiki bari gukoresha nta nimwe yo hejuru y'1970 hari n'amashari yabo batarohereza yo rwose niba se mu 1970 gusubiza hasi arizo ntwaro bari gukoresha ubwo urumva baramutse se bagiye mu rugamba byagenda bite ubwo uribaza nk'imbunda cyangwa nk'igisasu bubatse nko muri 2007 cyangwa 8 cyangwa ejo bundi 2010 na kangahe kiri mu kazi amatoni Uburusiya ubwabwo bufite abasirikare bari mu kazi uvanyemo aba reserve barenga miliyoni bose bari mu barracks mu Burusiya nta numwe uri kurasa batwaye abasirikare bakeya 200 niyo binageramo no kuvuga ngo hari ikintu abantu bajya bibazaho njyewe nyankibazaho iyo ndebye nka technology y'Abarusiya uburyo iri avance cyane kuko ejo bundi abanyamerika bakoze test za hypersonic zabo baraferinga kandi abanyamerika bafite budget iri muri miliyari 700 z'amadolari mu gihe Abarusiya bafite nka 60 cyangwa 55 ni hagati ni kimwe cya 10 yantuka urumva bituruka he na abanyabwenge cyane kurusha abanyamerika cyangwa amafaranga abanyamerika bayashora mu bindi kuko bafite budget yatuma bakora ibintu ikintu gituma budget y'igisirikare cya Amerika izamuka no kuntu giteye Amerika niyo yambere ifite base militaire nyinshi ayo na amafaranga Amerika niyo yambere ifite ubutumwa bwa gisirikare mu isi yose bwinshi kandi noneho buriya umusirikare w'umunyamerika arahenze mu buryo bwa equipment arahenze mu buryo bw'itumatumanaho arahenze mu buryo bw'umushahara arahenze mu buryo bw'ibimugendaho arahenze ibyo rero nibyo bizamura bije yabo naho ubundi muri tuvuze aspect donc igisirikare noneho twagenda tuvuga buri aspect ku mafaranga nibyo leta zunze ubumwe za Amerika iri hejuru cyane hejuru rwose njye navuga ko n'abanyamerika wenda sinzi wenda nawe uragira ikintu kivugaho njye mba mfite ukuntu ibintu mbibona nkananariza mu mutwe wanjye hari ukuntu njya mbona abanyamerika barakoze investissement ahantu hatariho ndabisobanura uko ubaze mu bijyanye n'amato abanyamerika bafite menshi ari amasumare ari ayamato yikorera indege ari amato arasa abanyamerika bafite menshi nimujya mu ndege bafite indege nyinshi nuvuga ngo bo barwanye n'ikintu gituma begera abanzi babo uri kubyumva bakora ubwato karahabutaka babwegereza Ubushinwa bakora ubwato karahabutaka babwegereze hano kugira ngo niba narwana nabo bazaturuke hafi ni bya bindi navugaga yuko amafaranga ya leta zunze ubumwe za Amerika mu gisirikare ajya henshi cyane noneho muri iyo mibare yabo abandi barareba baravuga bati noneho twebwe wenda nta mafaranga dufite yo gukora ari amabase ikintu twashoramo niki
n'ubushakashatsi ku bijyanye na misile zifite ubushobozi bwo kwihuta n'ubushobozi bwo gukwepana n'ama interception yabo. Yego. Nge numva ariho abanyamerika bibeshyeye muri iyi myaka ishize, uyu munsi bakaba bisanga bameze nkaho hari tekinoloji runaka yabasize. Gusa nanone ntitwibagirwe no mu gihe cyo gutangira gucura intwaro mbere y'intambara kabiri isi yose, abarusiya buri gihe bagendaga imbere y'abanyamerika mu gukora intwaro. Abarusiya bagiye imbere y'abanyamerika, hari ikintu kigeze kwamara cyane cyitwa ngo space race. Space race guhatanira mu gutanguranwa kujya mu isanzure, mu kirere n'ibiki byose. Abongereza nako abarusiya batsinze race imbere y'abanyamerika. Ibyo bintu urabizi. Icyogajuru cya mbere cyagiye ku kwezi cya Sputnik cyagiye mu isanzure. Yego. Urumva ibintu byose wasanga ku bintu bijyanye na tekinoloji, hari ibintu byinshi twagiye tubona babajyaho imbere rwose. Abarusiya bakajya imbere yabo mu buryo bukomeye cyane. Kandi buriya hari uriya munsi wo kwizihiza intsinzi, bavuga intambara ya kabiri y'isi yose. Erega intambara ya kabiri y'isi yose yatsinzwe n'abarusiya. Yatsinzwe n'abarusiya. Icyo ndacyemera kabisa. Yego. Hari ibintu byinshi nyine bigaragaza yuko mu bihe bitandukanye Amerika irakaze, ifite ibyikazeho, kandi kuko nibyo inakoresha imbaraga nyinshi, ariko hari ibihe bitandukanye Uburusiya bwagiye bujya imbere ho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi mu bintu bifatika bigaragara. Uyu munsi rero Abarusiya bamaze iminsi biteguye contre-offensive y'abanya-Ukraine. Twarayitegereje twese, isi yose yarayitegereje. Ubu byabaye nka match, badushyizemo ikintu kimeze nka suspense, none tujyana mu kintu kimeze nka fanatism. Urumva ku buryo umeze nk'utegereje match, uvuga uti baratangira ryari, barati filimbi iravuga ryari. Haza kuba intsinzi ya Wagner na Prigozhin muri Bakhmut. Intsinzi kibaho kubera ko Bakhmut n'ahantu barwaniye igihe kinini, harabaye ahantu uzahatsindira azaba ameze nk'aho atwaye igikombe gikomeye cyane. Media zo hanze Bakhmut bakiyifata, hahise haba icyo bita udutero shuma ku mupaka w'Uburusiya aho bita Belgorod. Media zose abariho zimukira, celebration ya Bakhmut ntiyitabwaho. None nk'umuntu ukurikira ziriya media warabaye nk'umufana w'Abarusiya urababara cyane. Ko ujya wubwira ngo wumve bavuga bati bane Bakhmut bane bayifashe ibiki, mwumva comment nyinshi zijyana n'intsinzi y'Abarusiya ukazibura. Ahubwo ugasanga baravuga ati bane Uburusiya noneho buri guterwa iwabo mu rugo, ibintu byakomeye, noneho intambara yageze ku butaka bw'Uburusiya. Tutaragera kuri contre-offensive wenda nubwo binafatanye. Ibi bitero shuma byabereye mu Burusiya, haba ziriya ndege barasiye hejuru ya Kremlin, haba nizagiye zigwa, bagiye berekana amafutage zagiye zigwa zitaragera i Moscow. Ni ubushobozi Ukraine irabufite cyangwa ni intambara ya media? Ukraine ifite ubushobozi bwo kugaba igitero shuma. Igitero shuma ni ikisi, ni mu gisirikare bita ngo hit and run. Ntukuza nkagucunga usinzire cyangwa wihuzahuza cyangwa waranga uri mu bindi nkagukubita nkiruka. Hit and run rero buri muntu wese ufite intwaro yabikora. Uretse ko biriya bintu bitanakorwa na Ukraine nk'ingabo za Ukraine. Hari abantu benshi barwanya ubutegetsi bw'Uburusiya baba muri Ukraine. Hari abahari kuva kera kubera kuriya kuntu Donbass yagiye ikatikamo. Hari n'abahagiye nyuma ibi bitero bikimara gutangira. Ariko ntago bavuga ko ari Abarusiya Gentil. Ibyo nari ngiye kuvuga birate byuze ibyo waruvuze. Ni ukuvuga ngo bari abantu nubwo ari Abarusiya, ariko Uburusiya bubita abanazi. Bubita ko ari abanazi, n'abantu barwanya ubutegetsi bw'Uburusiya, ndetse ni n'abaheza nguni mu buryo buteye ubwoba. Abo bantu rero bo bishimira kubona Russia irimo akajagari, kandi bishimira umuntu uwo ari we wese wajya gutera Russia. Niyo mpamvu kubona Ukraine isitsindwa Bakhmut byarabababaje. Bati ntago byumvikana, reka natwe dushyira akacu, noneho tumere bafata nk'abiyahuzi. Baragenda bakora ibitero shuma hariya Belgorod ni hafi y'umupaka mu gice cy'amajyepfo. Bahawe imbunda na Ukraine ku mabwiriza ya Ukraine, amakuru y'ubutasi ya Ukraine. No mu byo bakoresheje harimo ibya NATO ko hari izo bafashe. Hari izo bafashe zigaragaza zavuye muri Amerika naye hose.
mu by'ukuri biriya bitero byo ni ibintu bisanzwe. Aho bidasanzwe ni uko bariya abantu baterwa inkunga n'ubutegetsi bwatsinzwe muri Bakhmut bwa Ukraine.